rairang ba kari China banyale hadu kabakut hakatma ki kam khayi pateng persha ya kari Amerika. Kari China kalong hakasngi baar bakalong kabalap penkre banyakun hadu kabakut hakatma ki kam khayi pateng persha bat kari Amerika. Hadin bau Presiden Donald Trump ulong ba unbu yaka khajna shushu yakimar kibawan nakatei kari. Kani kalapau haka jingtho hakilat social media baper kum ka jingkan tho halor ka jingper bena jong ka Beijing haka tayo baladep kabalap penpra yaki kendon batmai jong ka jing shalan mar shabari kimar ba kongsan jong ki marpo kendo kiba menta lalam khmat takari China. Donald Trump ulap penbena baka Washington kan penjari yaki kendon shalan mar shabari hakino kino bat baro ki software ba kongsan nado Kashitarik ubnai November menta usnem. Halor kamat jong katma ki kam khajna bat kitma khayi pateng kan nongrim jong ka China ka dangsa kumju ong unong aitin jong katnat khayi pateng ubam simla penpau kerteng haka khruo haka singi baar. Lada pikwa ban yale ngin yale hadu kabakut. Lada pikwa ban yakren ka jingkhang jungi ka dangpli laong ka khruo. Kari Amerika kadang berngem ban penjari susu yakilat khanglat kibat thamai kani kamdei kalat kabadei ban yakendo bat ka China. Habatho hapo kilat social media Donald Trump hakasngi ublei ulong baro kanlong kababha bat benrap baka Amerika kekwa ban yarap yakari China. Hakasngi ningkong kadba ka jingkmi lenti nakmta ka khayi pateng ki jingtip bat thamai balap penmi nakmta ubnai September ki peni baki jingshalan mar jong ka China shabari idang sakut. Ka jingshalan mar shabari kalakiu da prapoin lai persen nakasnem syakasnem ha ubnai baladep bat ka jingkiu kabakiu stetam nadu ubnai match bat ka bakham stet shibun bania kabala antat. Ka jingshalan mar syari Amerika ka Yahudi marbam kabahetam haka pertei kalakiu hadu lai pusau poin lai billion. Kimar na po kari China menta kilamat yaka khajna kabah heba jongkari US omduna yaka lai 4% hapo ki khajna palabu daud Donald Trump batha kaju kapur utrom ulap bandro ban yarap yaka Beijing hakaliang ka khayi kapateng bat kumjuru yakiru kom khayi bomhok jongka kibobon nakiri kapertei kila syakta shisha halor katei ke jingpen kiu palador dakari Amerika halor ka khajna yakimar banabari kiban penpoi sepo kari US kuntopro de yakimar badai napo kari India.